ka New Trip Integrated Territorial Organization hito Giant Hills hinin kasi ka Santrek Nailur kala pelong ya ka Jinkenra Trading License ya ki dukan ki badan na hathan clearian bat ha kani ka Jinkenra halap ba ki den bon ki dukan bar jela ki dan ya ki trading license bat la tang katto katni teli ki bam dan trading license bana kaliang ka seng kala khang no shisendan ya ki tu ki dukan bam dan trading license bat ha ka be day bat ki labor license pat bon ki nong tre jong ki karkhana ki dukan kimdan ya ki labor license bat ka seng kala ipor ki trai dukan khat sansngi ba ken pen biang ya ka labor license bat kum ju ru ya ki dukan ki bam dan trading license Akatay ka Jinglet Kenra Trading License kahito Giant Hills layadon lang kinong yalam jong ka CEC nadu Working President Lawyer Son War pat u General Secretary WN Dakhar Buram Dakhar dukat CEC bat ki William bat ki dukat hito Nakaliang ka seng kalakan turu ya ka Giant Hills Autonomous District Council bakam de show panai trading license ha kinu ki kam bagi try mulung kila banle hi namar kumba kalong hagi snam baladam baka JJDC kala shu ai pathar ki trading license ki barcherla trading license सब दिया हुआ है बनाने के लिए देखो ना ये है व्हाट्सएप पर क्यों लेबर लाइसेंस भी नहीं है और ट्रेडिंग लाइसेंस में भी नहीं है हाय हम लोग पासपोर्ट भी है नहीं पासपोर्ट में नहीं चाहिए हम लोग में ट्रेडिंग लाइसेंस में चाहिए ये है तो आधार कार्ड भी है पैन कार्ड भी है आधार कार्ड में छोड़ दो वोटर आईडी भी है नेगसी नलिंग yung kahito nayo iwan sa kini ka tao sa Diret Giant Hills kam kahito ay bilang yiu ong wa kajingwan yung ini man ga kam kajingwan pun khuj ya ka jabok jabai kiwa wan pen jabok ya ka tao yung i lane ya ka imlang kasalang yung i kam kahito kajingwan yung i ile wa ong wa wan pen khuj ki jabok na Henry kini ki bar jala kiwa wan chongchunong agani ka thau dan man go ka jingkta ka wacher khai ya ka imlang ka salang ya ka chongsuk chongsain yung ki parabru yung i dabon ki complain ki wayo i nakapor rene ka sui kam ga hito kawan saki wa le ya ka sudden inspection wa i da chem wa bon skiet kita ki barjala ki umbiang ki kot isla o em hi ki katu ga ni ki umbiang ki kot isla andre wa bon hi yo i umbiang ki trading license lane ke labor license na liang ka seng da bon deli ki dukan da check i wa da chem i skiet wa ka jing wan kini jubor kini ki barjala ya ka ki ka kre lane ka kamai yung kajaj bru yung i da chemi da we la man naleng yung i kasi da khang sendon ya gini gitukan ki mombieng ya ki kot kisla bat kam jo la da maham la ya ki wa ito u legi lane u kamai gi chini lem da yo jingbit ina kanu bor yo ka ai nalor ka jing check ko yung i adeno dem check i adeno da chem i ka ski sabut layo ya chem la ya ki bor chnong kinong penlai chnong yung ka chnong clearet da em ka jing ya panbai ka jing kelam wa na leng yung ki la da kular ki ya kre lang ni ha ka bi tawan to por sia subi ai ku blai la ya ki nong pai ya ka chnong ka thau yung chnong clearet da na leng yung ka hito sa chisin
bo gani ke jingkapat wa kam ke district council siap ha dabiang untuk dia license yang ini ki barjala ki wan le business lani wan chong wan sa cha ri gyom i acem iwa put dukan nawa haneng su ki barjala lete daw i kam jai guru kasipnar tepat iwa ya ki para panar gyom i lani ki para kasi gyom i dabon ki training wada dep ki lani dabon ki kam ye gyom le andrei hamting percang gule percang usainya ki business baik ini gitar awalai cek i nawa haneng tu itu kan tar ile i ki penar ile i ki kasi ni mole ya gani ke kam begini ki barjala le desachisin nagaleng itu maham jori wa kini ki barjala waktu de uyok i ya license kamai dan ni jubor ya kaki kekrek dan kekam kejam yang jat guru yang ini. Jadi ini